Ya se mereka ko musika ngase enca buaya le kacau sambali ya aru yai hey hey ya whaaftai ala lai lalo. Ia le toi a whea i se whaamtalanga a wā o lea ua malu lalo tau. Tātou ngalu tuhu i lea. A wā o lea ua atoa lanu le nua nua.
ai ua lolo tau ama se leu ona ua tutupu matangi i liu i le fiafia ma le oli o le loto o le loto whaanga i tia ona o le nei ua tātou fuatia i ulpanga e pe o le upu i whaiva i malai ua sila le paia ma le mamalu ua e mapapa au nei wa ainga fe lanu wai o mo li fe emo ai o ta vale te wina matanga o fie ai maise le langi ina o vi inga ma pesenga ma lie se ua talinga e fia whaalonga a o mata wale uma le fia wawa ai pea e ula fo i o lo tātou whawhianga i ai pea malu i tau o le COVID-19 furuiva ai o lo tātou osi tau langa pea ma tutu mau i te talu ma tātou tāpena pena pea ni au avanoa le lei e whaalau i lo ai lo tātou wanga i atu i le lumana o le si tia ai o le nganga e tātou te tāpena pena ai le whamana tuina o le whanau mai o le tātou wali i o Iesu Keriso ma o tātou whawhelo i atu ai i le tausanga fōu o sa whanau mai o le Mesia o le ipu o le olatanga na malia ai le angasala o lea ua tātā i tua le whatatoa le lai o puava ua la lafo foi o savili ai sa ngai tonu ao o manu o le vi inga sili lea i le atua o le tua lalo tau le langona ia tātou langona whaatasi le anganga le kiwisimasi o le alofa i le atua i mea atoa me ia alofa i le uso atangata e pei ona alofa lava oe i ate oe i whaaleo tele o te whapea atu ai ua te tala alo ia nei le nei por kalame ta ua ia whaamalumai awanga leo le whaavau i le nei whaamoemoe ia afua amata se ia whaaiu i le manuia whaaftai o lea ua whaifo malama le tausaga a mawai ae totongo ane whanga o malama o le tausaga fou lua afe lua sefululua ua whao le vaa o mala ae ta oto i lango tonu le sa o manu i le tatou folaga whaafetai le atua le tautai ma leo le alofa o laupule lea ua toto te tele ua o mātou sapaia whaatua ele. O te whaatulau atu i le fio lau fionga i le au mamalu o le malo ma lau masiofo. A fio le sui o le fono sui taufia. A fio le sui pāle mia ma minsta o le kabineta. A fio lau fionga i le whaamisino sili ma ali i matamaitai whaamisino. Fio lau fionga i le fonga fitalai. Masui mamalu o le fono au whaitu la fono. O paia o wa ainga ma latou tama, o tama mo latou ainga, tu mua mpule i tu au ma latou. Ainga le tai, ma le wao fonti. O te whatulo watu foi le tapua inga atu tuila manua. I le fio le kovana ma le whainga malo i le pulenga whatonu, le whamasinonga, ma maota e lua o le palimene o Amerika Samoa. O le paia lea awa le whalenga fulu ma le nofo o mapu, sua ma le vai whanua fo ma i tūlanga. I tū au ma la taua sa ole ma le lau niu na sairua. Le fio whatui o le motu, le la au na amotasi, la le taito to o le whareula. Ia ma upu i le manua tele. O te whaatalo whatu i sui o malo ma tātou paanga mai whafu.
Whaululunga mtanga ngā malo business tuma oti le tunu. O te ofo lo whātu fo'i le au whenga luenga pa ia le atua I tūlanga tofi mamalu I le nofo e kalesia ese I Samoa. Ua whaafonga le tunu I le malelenga lana fionga I le au mamalu o le malo I lana whaamanuianga mo le kerisimasi I le autu o le atua manu malo ua fio mai e mau whaatasi ma ona tangata. O le tātou malanga I nei tausanga e mawhai ona whaamatalaina I upu whauina o le pese sifuru walu. O loo whaamauina I le tusi pese a le kalesia me tutisi. E whaapea lona whaitauina. E peo se waitafe le fifi le mu. Pe lutia nei I le sou I le olanga nei. O te moli maupea. E le lei, le li. Na amata le tātou fōlaunga I le amatanga o le nei tausanga. I le whaamalumalu mai o whaingatā o le whaamai oti o le COVID-19 fuluiva. O ia whaingatā, ia ua solo biifo, le tamau ainga o tunu uma, ma afi ai le atina e au iluma o malo o le larolangi. Ma soifuanga whaale tangata soifua, ona o ngā luenga ma pisinisi ua whaale tonu. Ona so ai lea ma le whainga whiwhiringa le tunu ia aperila. Mai ele o toi pō pe lilo, le mata upu ne tūlai mai. Na tau awai ina numi le whau, ma nunu le to au, I vaenga whau pawhai. Peitai, ewi nei so wā, tātou te mōli mau whaatasi. E tū mau pēr le wha maoni ma le mātango fia o le atua I asoma. O te talitonu. Ana le se anola na taita inga mamana. Tātou te le mawhai o nā ulia manuia mai I le whai unga o le nei tausanga. Ia fo I le vi inga ma le whane tanga I le atua. I le tūla I mai ai o le whainga malo fau a le whaatua I le atua Samoa utasi. O se swinga tele lea tanu mai le wha se fulu tausanga umivae. I tūlanga tau upu whai o malo. O tūlanga masani ia o malo demokrasi. E fisuia I whainga malo. E whapena foi I taitai e tōwhia mai e le tunu. Mai le taimi. E tasi le whamoe lau tele. E whau mauai le anava a so se whainga malo. Ia au auna mo le tunu. E ati na e le malo. Tapu e ma whatu maupu le ngalelei e whaavai tu la fono. Ma whainga whaavai ma oti. Ia o oina. Ma soifua malo lo ina le tunu. Ma soifua fia tangata anu E whapena le nganga o loo lau alunga I a te au ma le whainga malo o tula I nei. E mātou te nau e whaatino I le atoa au nanga ale malo. E ala I to mai ma le malosi ua au mai e le atua. E whaatino ai le tautua I a te oe Samoa le atunu pele. Talu mai U lai o le tausanga nei. Ina ua amata ngā ruenga nei ma le kapeneta. Ua mai au na wha maonia le tala whaatau au tu o le tupe. Ma ua wha ngā solo ngā ruenga le malo I ona I tūtino ese uma. Ua mai au na wha matu watu fisoswani tau tupe. Mo a tātou wati na e tau tūrisi o pisinisi. Ma asosi o tangata whai ngā ruenga. E fisoswani ai e tali atu ia a fianga onga ua tūlai mai. Ona o le COVID-19 sifuluiva. Ua mai a foi ona tuu I titia. Le tau o le elitise ma le suavai le 20%. O lo whaangaso lo foi le whaamautuina o le whaamatuina atu. O le taitasi le miliona mo ati na e o I tū malo. E pei ona fuafuaina e le malo. O lo whaauau ona ave le whaamuamua le malo I tau mawhainga uma.
o loo whaatino mo le puipuinga o le atunuu mai le COVID-19. Wato nei le lua tausanga o whaatino o le tātou puipuinga, mai ewi le tele o lu itau i le fesuia inga o fōlinga o le siama. Ma le whaawa upea o na pepesi, ma mali liu tangata i le tele o atunuu o le lalulangi. Peitai o Samo nei, o loo o so longa manuia, ma puipui e pea. E whapea fo'i i a tātou whiso inga, ma tātou pāanga o mālo, ma whaalapu tonga mai whafo. O loo o whaawa upea o na tātou nuti me whaatasi i le ati na eina si o tātou atunu. E ui ina le mawhai o na toe whemalanga ai tu tino le mālo e pei o na masani ai. A o whiso inga tau teknolosi. O loo whaawa o ipea o na tu ina atu le sao Samoa. I soala upulenga, ma whainga whaai unga i mata upu te tele, o whea ngai ma mālo le lalangi, ai maise le ati nae o le atunu. O le mea lea, e le whaai titia le loto whaafitai. I le tapua inga si o tātou atunu, a o alo whaiva le mālo i ngā luenga o le nei tausanga. E afua mai i tumutumu o whioanga ma la alafanga o whaingānu ese. O le tangata malanatia. Wha malo le pale, whaafitai le ngā lulue. E tūmau pēr le ngā lulue so tau au atu o le malo, ma whioanga ma la alafanga uma, i ngā luenga ma tina e o lo whaatinu nei, ma fua mo le lumanai. O te whaafitai le sao tātou paanga mai whafo. Ua au tausanga le tātou malo tutu atasi, ua loa fo i tausanga. O tātou ngā lulue wāwāla lata pēr, malo ma whaalapu tonga mai whafo. Awale ati na emanuia o Samoa. Whaafitai mo le lato sao tāua, isi o tātou atunu. O te whaafitai atu, i le auwhai ngā luenga ale malo, iona i tū tino ese. Whaapea kampani, ma whaalapu tonga tuma o ti uma, i le atunu. Whaafitai tele, le ngā lulue ma le whaitaulanga mo Samoa. O outou ua o ina i poto ma tomai ese, o tā leni ma mea alofa a wasi o tātou atunu. Ai whaapito au ngafa se whaafitai, i le au whainga luenga o loo mua au, awale puipuinga o le atunu u mai le COVID-19. Mātou te iloa le mamafa ma le whainga tau la auto ngā luenga. E pei ona ta imua e le mta ngā luenga o le soifua maloloina, ma le komiti o whaalawe whafuose. Pei tai o loo mai tawina lo auto wha malolosi ma le mata lia. I lo auto whaiva e le ngata i le puipuinga i o tātou tua oi whaavao malo. O tangata malanga mai, o le whaatinoina o tuinga mo le COVID. Ai le o tuua la o tautau tua, mo le atunuu, e asi atu ona o ngase. Whaafitai tele, le tautua atunu. Whaamalo lofa i a Samoa. Ia whaamanuia le atua i lo o tau soifua au auna. Le paia o taitai o ekalesia, ma le au whainga luenga tutofi a le atua i Samoa nei, mātunu e mau. E le mawai le anganga whaafitai lo o tau whaiva o le tatalo mo si o tātou atunu. E ui ina sauā le tātou savaringa, o te tāuwhi, o lo o tau tuliwai i luma o le atua, o lo o toofi le muai le atunu. Awai le se poto, e le ai lava se malosi, na te mawhai o na puipuia Samoa, mai ni totu ngā onga, wa na o le atua lava. O le ala lea e whaawau pea, o le whaataua ina e le malo, o le vai aso tatalo ma ana pongi, i le atunu atoa. Tātou au whaatasi ai e mamoli tālo sanga, ma ana pongi i luma o le atua, ina ia pui mai, ma a pele a pea le atunu,
i ona a awalofa. Ua atofaina le aso lua, le aso sā lea o Januari e whaamauina ai le vai aso o te talo ma ana pongi i le atunuu. Se ia o atu i le aso whareile, fitu o Januari, lua afe, lua sifuru lua. O le tausanga faule nei, ua ato ai le onu sifuru tausanga o lou malo tuto tasi. O se tausanga tātou te sanga mati ai le tātou soifua ati nae o le tamau ainga. I le solo le lei ma le amana ia o le sao o tangata uma o le atunu. Sa moae ia taitai pea le atua lo o tau soifua lau le lei. Ma so mātou wola i le tausanga fou lua afe lua sifulu lua i lona manuia ma lona file mu. Ia manuia le tausanga fou soifua. My fellow citizens, as we gather with family and friends, I want to wish everyone a happy new year. This is a time for reflection and of hope, with the knowledge that brighter days are ahead of us. Although our challenges may be numerous and tough, I know that each of us has the courage and determination to rise up and meet them. 2021 has been a challenging year for all of us. In any crisis, it becomes all the more necessary to move forward together as a nation and as strong, resilient people to reinforce the confidence to cooperate and collaborate towards a future we all want. The new year is upon us. We have accepted the uncertainties that remain, but we are willing to usher in a new dawn, to revisit our priorities, and to listen attentively to emerging demands for a better quality of life for us all. We are poised to welcome and encourage the innovation of our people and their creativity to generate solutions. We have proven crisis-resilient potential. Following the outcomes of the general elections, Cabinet, though new, is committed to deliver people-centered priorities and encourage empowerment of communities. The financial year 21-22 budget was approved, and in no time, implementation began in all sectors of the economy, but with the primary focus on community and social development. Social impact assessments highlighted the importance of appropriate, inclusive, social protection measures to cater for our vulnerable population, including people with disabilities. Government's financial assistance to the tourism sector, business community, and a number of employees' associations provides continuing support to help address the impacts of COVID-19. While some may consider this assistance insufficient, it is the hope that payments will serve as a primer for the recovery of people's livelihoods.
At the center of people's livelihoods are jobs. The government is keen to ensure that job offerings through the Seasonal Worker Scheme of New Zealand and the Labour Mobility Programs of Australia are made available to all communities on an equitable basis. Starkist of American Samoa continues to recruit workers for its tuna cannery operations. This year alone has seen more than 5,000 workers utilize these opportunities. Employment and social safety nets will be strengthened further. The 20% reduction in the cost of electricity and water has come into effect and is inclusive of all users of these key utilities. The 1 million tala project for district development is on target. Government's intention is to cover all districts in the near future. We will ensure that the government, residents, business, and talented individuals in our villages and districts can collectively work to devise practical and creative development strategies. The contact-free economy and digital innovation are gaining speed globally. In our small, isolated corner of the world, there is growing interest and innovativeness to take advantage of these developments. All of these can only lead towards enhanced quality of lives for our people. I am pleased to acknowledge with gratitude the ready support of all our development partners who have stood by us to address our priority development needs amidst the crises. The principle of mutual benefit continues to build on the development cooperation. I wish to pay tribute to our frontline workers working tirelessly to safeguard Samoa. It is almost 2 years since the state of emergency was declared for Samoa in the wake of the pandemic. So much work has been delivered to secure our borders, facilitate numerous flights, and support traveller mobility for over 9,000 residents into and out of the country, expedite vaccines access, and undertaking mass vaccination campaigns and coordination of emergency responses through partnerships. I acknowledge the hard work of the national workforce. It has been a long and tiring year, but you have indeed risen to the tasks, expectations, and challenges. It would be remiss of me if I did not acknowledge the tremendous help that has come from the diaspora around the globe through financial assistance, in-kind services, and moral support for our families in Samoa. Your contribution to the recovery of the economy is highly valued. 2022 will mark the 60th year since we became an independent state. It will also be a year for recovery, a year for inclusiveness, and a year for resurgence. It will be a time when we can gradually restore our daily lives, narrow disparities, and recover the economy. The Head of State's Christmas message calls for unity in prayer and supplication to the Lord for Samoa. As a nation founded on God, there shall be no other way but through our unity in prayer to seek divine guidance in our daily walk through life and what the future holds for us. When our perils are past, shall our gratitude go to sleep? Certainly not. I am happy to announce that our week of prayer and fasting will begin on Sunday, 2nd of January, until the 7th of January, 2022. I wish you all a peaceful, blessed, and safe New Year. Join us at the fireworks celebration to herald in 2022. Soifua.